Ердюже булас келеди, аплабулзан тубышыва худшынма хадырлень. Шу eken шеремикеме жінже республикара тваттамыш худ ердюлях ушкане конкурс пушланжы. Унда шендереген земвали министерство зембе ыты влаштыдымынже эшлеме шулу шулать. Конкурса камзем худшынма булдарашы, малала тепленрех. Хальгейши ердюжезен шыне шуғышсем проектсем бұрныша кертме бұлдарны зірбушне хайзем жіне яваплы хилме храмаламар. Он зірбушнелар удырыва терістиш керме бұлышаган ушкын шумра бұлмалла. Шанашкал ердюліх команды жеш республика шыржы малашлы жыжынтыршса шлеет. Патшалықты дымінде пызық долны жилме әмітілінегензем хайзене ердюлі хушкане конкурсра тіріслеме бұлдарашы. Тубыжыва тәрлі предприятире ердюжі девешінде бейжі жылыран гаямар тұрышны, алы білік шул дулдарман іштензем худшынма бұлдарашы. Паллах аслы бөлі бұлмалла. Конкурсра худшынас кымыллизен либер пынжы кап пынжы ру сайтыра шурла уйехен жиримді хырмышы чен регистрациялен Юба уйехен жириммешінде шурма финал бұлайд. Ердюліх команды конкурсын юлаш кетап хырне шерембелікшінна сөйласа елеш. Юба уйхин бадыр бірмішінде шындерушізіне балырдашы. Республика Гларымвали, Алина Сусметова.